نص الأورال الأول الوحدة الأولى صف تاسع صفحة 139. Bonjour cher voisin، مرحبا جيراني الأعزاء. Mais c'est quoi cette affiche collée là؟ ولكن ما هذا الإعلان الملصق هنا؟ Dans notre quartier في حينا. جوزيف. Tu n'es pas au courant؟ أنت لا تعلم؟ Demain غدا c'est le dernier vendredi du mai. إنه يوم الجمعة الأخير من شهر أيار. C'est la fête des voisins. إنه عيد الجيران. J'ai participé juste une seule fois. لقد شاركت فقط لمرة واحدة à cette fête في هذا العيد. C'est une vraie occasion pour se rencontrer. إنه فرصة حقيقية لنلتقي de façon conviviale بشكل ودي. Pour réduire l'isolement et l'anonymat. لتخفيف العزلة وعدم التعارف. Qui peuvent parfois exister dans nos immeubles. والذي قد يوجد أحيانا في أبنيتنا. Mais cette fois-ci ولكن هذه المرة elle va être différente. سيكون مختلفا. Puisqu'elle est organisée بما أنه منظم dans le parc du quartier في حديقة الحي. Et chacun va apporter وكل شخص سيحضر quelque chose à boire et à manger. شيئا ما للشرب وللأكل. L'association Paris d'Amis جمعية باريس الأصدقاء a créé cette fête. قد أوجدت هذا العيد pour renforcer les relations sociales لتقوية العلاقات الاجتماعية entre les voisins بين الجيران. Tu sais هل تعلم cet événement a maintenant dépassé la France. هذا الحدث قد تجاوز الآن فرنسا. car 36 pays لأن 36 بلد dans le monde في العالم célèbrent cette fête يحتفلون بهذا العيد.